Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmadullaha hamdal hamidin wa ashkurullaha syukras syakirin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya sangat abdi nah taaten sedejah para kiai, para tokoh masyarakat, para ustadz, para tuan guru, para sepuh, kong langkong, semuljah ajunan epon al ustadz Saiful Bahri. Saya sangat abdi nah taaten. Ben para ustadz selain saya tak bisa abdi nah nyebutong setong, namun tak ngurangi rasa hormat abdi nah da ajunan sepangati ajenah. Hadirin jamaah undangan, saya sami-sami muljah ben emuljaaki sareng Gusti Allah, kong langkong sahibul bait, sahibul hajah, teretan Bapak Syamsuddin Ab beserta istri sekeluarga, saya sangat abdi na muljaakin. Mempelai berdua yang berbahagia, teretan Abdurrahman sareng Raji Epon Eki Kak Dinto Sinta Nuriyah yang berbahagia, saya sangat abdi na cintain. Jam'iyah Hadrah, kenapa? Jam'iyah Hadran. Oh, Abdus Somad, Kiai Abdus Somad. Abdus Somad nyaman. Benih Ustadz Abdus Somad saya terkenal karo benih. Jam'iyah Hadrah As-Somad. Adik-adik cakancah seteng genteng senis manis. Judunah oleh judu sesolehah bendeti sesoleh juga. Amin ya robbal. Bahasa ngamin ini mak sendi bini amin kia nih kata kok me tero tua bini boleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Sekarang ngamu cisokor dekarsan Gusti Allah kalaben ucapan alhamdulillahi rabbil malar mater rabu kaula ajunan nengka dintoh kenengan eca tetah salah setong amal ibadah sekretuh setremah sareng Gusti Allah. Amin ya rabbal Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaben arpan malar mater kaula ajunan sepangate jeunah ngaule syafaah pagi badaneng alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para rabu, para tretan, sahibul bait, sahibul hajah, Bapak Syamsuddin Ab ngagungi hajat, ngagungi acara kika dintoh nyelameten potranah seampon eyakat gelek pagi malar manter akad ada ti akad sebarokah malar manter tretan Abdurrahman sarang Sinta Nuriyah deteki keluarga sesae racikena sae etunya sae akhirat juga sae malar manter beri keturunan sesolihin solehat. Amin ya rabbal alamin. Para tretan, para rabu, alhamdulillah Gusti Nabi Muhammad ni kaadabu para rabu. Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Idza du'iyah meneyonceng kakeh umat Nabi Muhammad orang Islam yonceng bi orang Islam selain nikah termasuk min haqqil muslim alal muslim, kewajiban orang Islam ka Islam selain eki ka ditomon iundang acara walimatul urus nikah kotuha hadir kotu paratetan wajib hukum bada'u udur mun bada'u udur tak penapa udur syar'i paratetan. Tapi selama sobung udur paratetan kaento wajib hadir karena nikah senyambi barokah para rabu. Karena nikah senyambi barokah paratetan seteja nikah bakal di acara benih Pak Ab melolo sendi acara panjenengan bakal di acara deki nyelamete potranah nyelamete kompoyah deki Pak Ab sekeluarga juga nan Abdurrahman yundang bi panjenengan pasti hadir kia. Karena apa? Karena nikah kewajiban yang Islam terhadap Islam selain. Makanya para tetan mun iundang setong nikah kudu hadir setong mun wali. Tak kenapa mun habib kiai karena kan kak sagebay supir para tetan. Tak kenapa lebih setong biasan kocok sampai lemaan lebih nah. Anapa para rabu mak senikah tak kok mik berkatan tak kok mik kurang para tetan. Mupah nyambi kancah panjenengan nyambi kancah kaula nyambi kancah Kak Dinto nyambi kancah sahibul bait nikah pas posang kumak banyak kana are undangan deh berkata kumpira 100 mak remak 150 posang tak posang.
Tak oleh jabi kaca boleh, cokop setong. Mun antara pamit kade, kecuali rombongan. Mun rombongan pisan tak pernah apa para Rabu, karena rombongan pisan ini pacet enante para tetan tak pernah apa. Beda rombongan pisan kan tuh. Nggih. Beda hadir. Dari Pasuruan kamah. Oh dari Pasuruan iki. Beda nang katos makin. Oh Masya Allah, Alhamdulillah juga nan rombongan pisan saya dari Pasuruan, saya sangat abdi nahor muljaakin ben abdi nahor. Rabu gula seneng hadir nang kali itu para Rabu. Alhamdulillah Pak Ab nikah sanggun tak ngundang gula. Ngundang Habib Abdurrahman bi Potrana tak bisa lempar ka gula deti gula bekela paratetan. Gula ni kepacet banser. Ban serep mun beus tak ngening Kiai bi Habib lempar ka gula-gula ngening karena gula banyak tak ngundang gula ki tak terkenal gula paratetan. Keng mun ki terkenal ngundang TV bon. Karena gula ki semakin ki mau balik tok petok acara tahlilan babila mun terkenal ngundang TV ki bab. Mun semakin ki tak napa pon be bekel ngireng. Marane ke gula mekel Habib Abdurrahman ka dinto pengajian paratetan bedeneng karang perantai tak oning karang perantai lama tak mah kenge sehari ya bi gula paratetan. Sallallahu alaihi Muhammad. Gula seneng para Rabu. Neng kak dinto kenengan kak dinto panjenengan rapi paratetan. Bunga Sohibul Bait nika paratetan. Panjenengan neng ngidingakin acara ya Allah khidmah. Wah Sohibul Bait nika pasti seneng Bapak Ab nika paratetan. Neng kenengan lain deng kadang seporan bisa haus paratetan. Ya Allah tak laten gula tapi enten gula tak ngosok niser Sohibul Abed tak kok mek tak bunga ana pelakon para Rabu sebelumnya muslimin muslimat kak dintoh ibu-ibu nika siap-siap paratetan Sohibul Bed nika kadang-kadang paratetan kare seminggu kare setengah bulan bahkan sebulan paratetan siap-siap ngormat panjenengan tero napa tero epe seneng ngabi panjenengan tero mabunga panjenengan king tero epe seneng kia tero acara sampurna. Mangkana para Rabu ketika kaula panjenengan hadir nang majelis ketika adinto undangan ka adinto abdi nabi panjenengan pun kal mayyit ad-dhaifu kal may semakin panjenengan tamu gula tibi seneku mek nika tamu ki ya dak remah tamu nika paratetan nang istilah Arabi syair ka adinto ad-dhaifu kal mayyit tamu nika seperti mayyit nang pada beda rembak beui bi Pak Apon ki ngireng terserah Sohibul Bait tak beri berkat kita napa nang tak beri deer kita napa ki ya keng mun gula beri deer bab saya enggak gula dari compok ni kata nantian ki bodo se per 20 menit gula dim masih ngoni nang ko alamat tak tahu jan gula nang embung gula para Rabu Pak Ab tak enggak jaipon lopah lakon dah beden apa Pak Ab aing tak pati lancar Pak Ab tapi gula tak ngosok para Rabu karena gula dikata moy paratetan tekak sejam tak napa korban amplop je obo kan ni ka paratetan deki mun amplop cetot gula tak lat gula tak telat nika derian keng tek nantian subung sing ngoniin alhamdulillah Pak Jun nika pas ngoni gula para Rabu alhamdulillah nika paratetan mempersiapkan kadik aditoh kadina apa kadito paratetan berkat nika paratetan tero mabunga panjenengan Pak Jun nika tero epe bunga kia nika senyambi barokah para Rabu saya nyambi barokah nika paratetan mabungan panjenengan ke Sohibul Bait nika saya nyambi barokah odin panjenengan dunya sampai ke akhirat idkhalus surur ala qalbil mu'min khairum min ibadati sanah mabunga maseneng Pak Ab panjenengan ka dintoh tretan Islam selain lamban ibadah setahun deubuna Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para Rabu ka dintoh nyaran paratetan alhamdulillah tretan Abdurrahman ka dintoh nyaran woh mun ka ento sehat nika nika beuten ki mapan nika tak luang vitamin melolo nika mari cemu kakek biasana para Rabu gula seengak gula mun nyaran nika tok sajemu eston nika si ajamu nika sejulaju paratetan abuh mun tak ajamu rang meriah paratetan bodoh sebulan sekalian emon ki gula nika kadang-kadang seminggu mon paratetan emon ki engki dikal tekak malam Jumat sekalian bodoh se 2 minggu sekalian bahkan bodoh se sebulan cek laju paratetan ki ngak nikah pon ki mun yanya reh merege ekskut bek keng la takok ka setua gula takok ki ya para Rabu engki gula heran laki an ka takok kapi kabinian keng sengak takok kabinian juga bayin mainan selagian padahal binian ni ka paratetan beuteunan ni ka lemes paratetan kalah kalakian ka bola lakian ka bi songo tapi boten raja ngak binaraga para Rabu bi sekep pa boleh wah sekep pa ni ka bedeneng rek laki reng bini tandi sekep sekali kun selokopan
Tapi para Rabu peratetan, bu atena raja bini ane karatena si raja, mun laki ane kabudon si raja king atena kini peratetan. Kita kak sakit rata kok ke kamar lena para Rabu. Bu, engki kenika, king jago tak kok si laki, deki banyak janda semakin lah kok. Gara-gara apa janda nih? Saya laki kok tak kok melolo. Lalu banyak mati laki ane peratetan. Saya nggak peseneng si laki, tak oleh. Reng bini ni ka masakit reng laki tak oleh ko tu peseneng mak le ranjang umur mak le sehat walafi biat mun ngok melolo ada tak ngeber manon pas peseneng servis laki mak le manuk ni ka ngeber kale bune iki mun kula kadang nyeroteng to ada selaki biasa mere pas tak mere pratetan apa boleh lagi sambil nungep sebini ni ka empon cerek-cerek pelambek selaki sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah ada wa fi bud'i ahadikum wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Saporana beni roso ni kadebun Gusti Nabi Muhammad. Termasuk kompola tedung laki bini kati apolong bi se bini panjenengan juga mantan laju sebaru igulan nikah. Kompol bi reng bini nikah watetan hubungan intim nikah termasuk genjer sedekah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mangkana tore sering-sering sedekah. Sekak mak boy tekak selaki sedekah kadek ngireng, sebini sedekah kadek ngireng. Engki cerek-cerek, mau neng kasak selaki nikah sedekah nikah peratetan. Karena genjer sedekah peratetan. Engki pokon pun lemah-lemah tabar kadek tak sedekah karena aku peratetan. Saya sedekah nikah. Salah ki saya oleh genjeran wa fi bud'i ahadikum sedekah. Para Rabu peratetan sebutan kaula murji'akin. Nang pernikahan Kak Dinto para Rabu Rasulullah nikah menganjurkan dek kaula panjenengan dawuh Gusti Nabi Muhammad man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatullah. Pas apa orang si akabin kati Abdurrahman sareng Sinta Nuriyah si akabin wa ankaha lillah si makabin ning tuwanah Bapak Ab matuwanah Sinta Nuriyah si akabin bi saya makabin pisan pada pisan saya makabin juga nan cinta sarang ap nikah peratetan mempelai berdua lillah mun karena pangeran karena Gusti Allah Subhanahu wa taala istahaqqa wilayatullah tak usah kebeter epa barokah sareng Gusti Allah tolongin sareng Gusti Allah cokop sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala istahaqqa wilayatullah serak epa barokah sareng Gusti Allah rezekina barokah odien barokah kalakona barokah lancar sareng Gusti Allah dengan syarat lillahi ta'ala karena Allah nuruk lalampana Gusti Nabi Muhammad engki nuruk lalampan Gusti Nabi Muhammad karena pangeran cek karena nafsu karena nuruk Gusti Nabi Muhammad setuju barokah sareng Gusti Allah amin ya robbal hajat-hajat dari Pak Ab sekeluarga sera rajina asmana Bu Ab hajat-hajat deh melar manter tekanin setuju ben melar manter acara Kak Dinto ngale ridho dari Gusti Allah Subhanahu wa taala setuju sepe keluar paratetan genteen sareng Gusti Allah selebih banyak ben barokah ben melar manter keluarga Kak Dinto mempelai berdua deteki keluarga sesakinah mawaddah warahmah ben melarmat terberi keturunan sesae sebarokah solihin solehat nikah para Rabu saya bisa kalau atara kita panjenengan nyon saporah manabi beda kecangkolangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.